Hag Samer! Hoje nós vamos falar sobre um evento, uma festa completamente diferente de todas as demais festas judaicas. Hoje é Purim 2026, que na verdade é Purim do ano 5786. É assim que nós encaramos isso. E o que é que essa festa tem de tão diferente? Por que que esta janela cósmica ela é diferente de todas as demais? Bom, tem duas particularidades sobre Purim que você precisa saber. Nós vamos agora elevar a tua consciência sobre esta janela cósmica para que você possa ouvir a Megilá de Esther, fazer a meditação nos nomes de Deus e realmente isso aproveite para você, porque a tua consciência tem que estar na mesma frequência, na mesma vibração, ela tem que estar alinhada com aquilo que está acontecendo no dia de hoje, com as energias cósmicas que estão disponíveis nesta janela cósmica. E o primeiro ponto que você precisa compreender é que Purim é a única festa judaica que tem uma certa conexão com Yom Kippur. Por isso que é Purim, é o diminutivo de Kippur. Então é Purim. Para você entender o que isso significa. O que acontece lá em Yom Kippur? Em Yom Kippur é o julgamento da humanidade, o julgamento da raça adâmica, ou seja, existem decretos, sentenças que vêm sobre nós. E da mesma forma, em Purim, que é um Yom Kippur reduzido, acontece a mesma coisa. Tem uma sentença cósmica que vem sobre nós. E a história literal vai narrar que na época da rainha Esther, havia no reino do rei Astarreverot, havia um homem chamado Amã. E este homem queria exterminar o povo judeu. Ele odiava o povo judeu e ele queria que o povo judeu se danasse. Essa que é a realidade. Mas ele é apenas a representação de uma força cósmica do oponente, que é o Satã, que se opõe a todo aquele que quer se achegar à presença do Todo-Poderoso, a todo aquele que quer se tornar Israel direto com Deus. E esta força, ela tem dois estágios. Ela tem um estágio dentro de nós que nós chamamos de ego, ou a força do ego, que é o pequeno Satã que está dentro de nós, ou seja, literalmente nós dormimos com o inimigo, e tem essa força também no macrocosmos, que nós chamamos de oponente e de Satã. E essa força, o que ela faz é se opor aos homens, e se opor no sentido de você voltar ao Éden, de você restabelecer a sua conexão da sua consciência com a consciência divina. Então, de uma abordagem em relação a Yom Kippur, esta força, mediante sentenças divinas por causa do próprio comportamento da humanidade, e aqui na história o próprio comportamento anterior do povo judeu, ocasionou uma sentença celestial da parte do Todo-Poderoso que permitiu que certos eventos negativos acontecessem com o povo, porque é assim que o mecanismo de Elohim funciona. Então, o que acontece? Assim como lá em Yom Kippur existe uma sentença contra nós, em Purim é da mesma maneira. Existe uma sentença de exterminar a nossa conexão com o Todo-Poderoso, para que você não consiga elevar a tua consciência, para que você não consiga fazer vibrar a tua consciência numa vibração que entre em ressonância magnética, que se entrelace quanticamente com a consciência do Todo-Poderoso, para que você possa receber a sabedoria divina e aplicar na sua vida. Então, esse é o principal mistério de
Purim. Você precisa entender que existem decretos que te prendem, decretos que são energias cósmicas que bombardeiam a Terra, e essas energias são captadas pela tua pele, são processadas pelo seu subconsciente e se tornam em pensamentos, em emoções que vão desviar você de buscar a Kabbalah, de buscar o Todo-Poderoso e de buscar a sabedoria para aplicá-la na sua vida. Então, este é o primeiro pilar de Purim, está ligado com o Yom Kippur, no sentido que também existe uma sentença celestial que nós temos que lutar e que nós temos que vencê-la. Mas Baruch Hashem, porque a Kadosh Baruch Hu proveu a sua sabedoria divina e nos ensina como nós driblarmos estas sentenças, driblarmos estas energias com ferramentas cabalistas um tanto quanto antiquadas para a maioria das pessoas, e vocês vão se surpreender hoje pelas ferramentas cabalistas que nós vamos estar utilizando, justamente para que a gente possa sair da frequência da vibração emocional, da vibração mental, da vibração do nosso campo energético, para que nós não nos conectemos com esta sentença, com esses decretos divinos, com essas energias cósmicas que, quando você se conecta com ela, ela executa sem dó e sem misericórdia. Então você precisa se proteger, e é isso que tem a ver a data de hoje, Purim. Então esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é exatamente uma ferramenta cabalista que a gente vai utilizar justamente para que a gente possa fugir da frequência eletromagnética de energias negativas que querem nos pegar. É isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Agora, entenda uma coisa. Nós fomos feitos para sermos agricultores celestiais. Não está escrito lá no Zohar, não está escrito lá na Torá, lá no livro de Bereshit, que Deus colocou o homem no jardim do Éden para que ele pudesse trabalhar a terra. E como que nós podemos decodificar esta metáfora? O que é que significa a terra? E o que é você trabalhar a terra? Então vamos lá, eu vou explicar isso para você agora. E já já eu te conto por que eu tô com esse chapéu do Merlin. Você já vai entender. Tenha um pouquinho de paciência. Arar a terra, é isso que eu quero que você foque agora. O que é a terra? A terra é todo o nosso campo mental. A terra é aquilo que a gente chama de mundo espiritual. A terra é o nosso campo das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que são os mundos superiores da Sefirá de Iesod para cima. Tirando o Malhut que está aqui embaixo, que é propriamente dito terra, olha aí que hilário que é isso. Dali para cima é a terra espiritual, é disso que nós estamos falando. Então, arar a terra é exatamente você saber como que funciona o processo e o mecanismo de crescimento da nossa realidade. Tudo surge num pensamento semente que é colocado na terra. Este pensamento semente vira uma emoção que vai gerar um desejo de você fazer ou de não fazer alguma coisa, vira uma vontade, e aí você executa isso no mundo físico e você altera o mundo físico criando a sua realidade. Então esse é o processo, esse é o mecanismo. A semente é um pensamento, e esse pensamento, como semente, ele vai crescer, ele vai se transformar numa grande árvore chamada emoção, e o fruto desta grande árvore é a vontade, é o desejo de você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, toda vez que você ouvir a palavra arar a terra, nós estamos falando do nosso mundo interior, do mundo espiritual, da nossa mente, do universo mental. É disso que nós estamos falando. E qual é a sentença contra nós? A sentença contra nós que se manifesta é o descaso que toda a humanidade, em alguns momentos da história tão
também o povo judeu fez este descaso contra a sabedoria divina. Ele ignorou muitas vezes a sabedoria divina, não aprendendo e não aplicando como a nossa realidade é criada. Por conta disso, o Satã nos acusa diante do Todo-Poderoso. Eles não merecem a sabedoria divina, eles não merecem essa sabedoria tão elevada, eles não merecem conhecer como a realidade deles é criada. E ele nos acusa diante do Todo-Poderoso, e ele vem a nós com energias e com artimanhas de todos os tipos, justamente para desviar a atenção do ser humano da sabedoria divina, para que você foque em qualquer outra coisa. É futebol? Ótimo. É pornografia? Ótimo. Seja lá o que você foque na sua vida, é culinária, sei lá, ou simplesmente ficar assistindo vídeos hilários no TikTok, no Instagram. O Satã vai te dar a maior força. Vai lá, continua, isso é legal, isso é bom. Mas quando você tenta direcionar o teu foco, a tua atenção para a Cabalá, para a sabedoria divina, aí você passa a ter oposição do Satã. Ele não quer que você faça isso. E a primeira oposição é o teu próprio ego, que não aguenta ouvir mais do que 2 minutos de um shiur de Cabalá. Você já fica com sono, você já fica inquieto, você já quer fazer outra coisa, a tua mente não para para tentar te levar a fazer qualquer outra coisa na sua vida. Então, é isso que você precisa começar a perceber, esses movimentos internos dentro de você. E tudo isso tem a ver com o nosso mundo interior. Você entender que os teus pensamentos não são seus. Você entender que os pensamentos, eles são entidades autônomas e que, dependendo da vibração emocional que você se encontra, você vai se conectar com pensamentos ou com um fluxo de pensamentos positivos ou negativos. E se você der vazão, se você ficar passivo na situação, esses pensamentos vão se expandir em outros pensamentos que se conectam em outros pensamentos que se encadeiam com outras ideias, outros pensamentos. É o que a gente chama a imaginação fértil. É assim que funciona este mecanismo. Então, eu já ensinei para vocês lá na Lua Nova e no vídeo anterior da Lua Nova que a forma de você interromper este fluxo é um negócio chamado Tsim Tsum, que é o que Deus faz todos os dias. Ele abre um espaço, ele abre um intervalo para que nós possamos existir. Da mesma forma, quando os fluxos de pensamento vêm em você, você precisa criar um espaço, você precisa criar um intervalo, interrompendo o fluxo desses pensamentos, justamente para que a tua consciência possa assumir o controle e você possa exercer o teu livre-arbítrio. Este pensamento eu quero, este eu não quero, este fluxo de pensamento eu aceito, estes eu não aceito, eu rechaço, eu ignoro, eu boto para fora. Então é isso que você precisa compreender. E este conhecimento, ele está oculto da humanidade. Esse conhecimento tem sido passado de mestre para discípulo através das gerações dentro do povo judeu, mas com o surgimento da internet, com o aval do Todo-Poderoso, muitos cabalistas, assim como eu, estão ensinando a cabalá na internet para que as massas, para que as pessoas comuns possam ter acesso a este conhecimento e mudar de vida. Então, a primeira coisa que você tem que entender existe um mecanismo de criação da nossa realidade. Existe um manual de como que funciona todo esse processo da criação, que é a revelação que o Altíssimo deu para Moisés lá no Monte Sinai, é o que a gente chama de Cabalá, que é receber este conhecimento, esta sabedoria. Então, isso é o primeiro ponto que você tem que se atentar, e que é isso que está no jogo no dia de hoje. É isto que é o game, o oponente, que é o oponente do jogo, ele quer fazer com que as pessoas não tenham acesso a esta sabedoria. Ele difama esta sabedoria, e quando as pessoas tentam aceitá-la e as pessoas tentam recebê-las, o que ele faz é trabalhar através do ego todo tipo de distração para que o seu ego não deixe que a tua consciência
Entre no jogo. Então tá claro, esse é o primeiro ponto. Então é isso que é o decreto, que é a sentença que está contra nós. E quando você sabe disso, o que é que você tem que fazer? Quando você sabe disso, você sabe que tem algo que é contra você, você sabe que tem uma artimanha do Satã, você sabe que tem uma artimanha, uma estratégia do teu oponente para te desviar da sabedoria divina. Então, se você tem juízo nessa sua cachola, o que você vai fazer? Você vai se posicionar para não deixar que o adversário ganhe de você, mas que a sua consciência assuma o controle da sua vida, porque o que está em jogo é a criação da tua realidade. Se você quer bem-estar, se você quer eventos positivos na sua vida, se você quer prosperidade, não tem outra coisa a fazer. Você tem que entrar no jogo, você tem que batalhar o bom combate, você tem que vencer o Satã. Mas o Altíssimo nos concede todas as ferramentas para a gente fazer isso, e tem algumas ferramentas que são hilárias, como a que você vai descobrir no dia de hoje, já já. Primeira delas é que aqui, ó, nós estamos aqui, ó, fantasiados. Por que nós estamos fantasiados? É para lembrar a nossa consciência que o ego se fantasia. Ele se disfarça dentro de nós. Ele se disfarça muitas vezes de santo. Ele se disfarça muitas vezes de luz, e ele sempre vai ter um argumento para te convencer que é muito melhor você fazer qualquer outra coisa do que você estudar a Kabbalah ou você aplicar a Kabbalah na sua vida. Então ele tem um monte de fantasias, ele se disfarça, ele tem um monte de disfarce. Então, o Todo-Poderoso nos instruiu para no dia de hoje, então a gente se fantasia. Justamente para mostrar para o ego, você foi descoberto, eu sei que você se veste de um monte de fantasia, por isso eu também vou me fantasiar em honra a você, porque eu vou te vencer no dia de hoje. É por isso que a gente se fantasia, porque o ego, ele tem inúmeras fantasias para te enganar, inúmeros disfarces que ele assume, inúmeras vozes, inúmeros argumentos para te distrair e para te tirar do foco. Então, uma das ferramentas é você se fantasiar no dia de hoje. Você pode pegar uma peruca, sei lá, colocar uma camisa de um time de futebol, qualquer coisa que você coloque aí, apenas para você mostrar para a tua consciência e para o teu ego que você sabe as artimanhas dele. A segunda ferramenta que nós vamos utilizar hoje é a leitura da Megilá de Esther, que na prática é a leitura do livro completo de Esther, que vai dar mais ou menos uns 40 minutos, que é lido em hebraico. E durante a leitura vai aparecer lá várias vezes o nome desse camarada chamado Amã, que é o nome espiritual desta força oponente que se opõe a nós. E toda vez que esse nome for lido, nós vamos visualizar na nossa mente o nome dos 72 nomes de Deus, Kaf Re-Tav. No livro de Esther, existe um personagem chamado Amã. Ele acusa o povo de Israel diante do rei Assuero para que o rei emita um decreto de destruição para o povo. Mas a rainha Esther intervém e Amã e os seus 10 filhos é que são destruídos. O Zohar nos ensina que isto é uma alegoria para que possamos compreender como funcionam as leis de causa e efeito. O oponente nos incita a cometer ações negativas para que as leis de causa e efeito nos devolvam pacotes de energia com decretos negativos na nossa vida. Mas existe um dos 72 nomes de Deus, que é o Kaf Re-Tav. Este nome, quando meditado, ele vai destruir a sua negatividade. Assim, você não vai mais continuar semeando coisas negativas na sua vida e vai parar de colher os decretos negativos que você tem colhido. É este nome que nós vamos focar, porque é este nome que destrói todas as artimanhas, que destrói toda esta negatividade trazida pelo nosso ego, que, por sua vez, é inspirado, é maximizado por esta força chamada Satã, ou o oponente cósmico. Tá claro isso?
E dentro da Megilá de Esther existem vários nomes de Deus e muitas permutações do tetagrama, onde quando a gente visualiza eles na sequência correta, eles se transformam num algoritmo quântico de pensamento que você faz um download e instala em você. Aí você unzipa isso, né? Um código vem zipado, aí você decodifica isso, sabendo a kavaná, o porquê que nós estamos fazendo estas coisas, e isso é instalado em você, é um software de proteção para que a sua mente assuma um mindset de busca, de compreensão e de resiliência na sabedoria divina, porque afinal é isso que está em jogo no dia de hoje. Então, tá entendendo isso? E para finalizar, depois que nós fizemos a mentalização em todos esses nomes de Deus que vão estar escondidos no texto, na leitura da Megilá de Esther, onde eu vou colocar na tela para vocês a leitura, para vocês ouvirem a Megilá de Esther, e vou colocar junto os nomes de Deus a partir do momento que eles vão aparecendo durante a leitura, para você poder fixar estes nomes na tua mente, na sequência correta, e toda vez que aparecer lá Amã, você vai falar em voz alta, Kaf, Repave, e vai visualizar este nome na sua mente, colocando a intenção que você está destruindo as artimanhas do ego e as artimanhas do Satã, e você está elevando a tua consciência a uma vibração, a uma frequência acima do decreto divino, do decreto aonde vocês seriam alienados da sabedoria divina. Então, os nomes de Deus servem para isso, quando você vai mentalizando eles durante a leitura da Megilá de Esther. Você está adequando a tua frequência eletromagnética, o teu campo energético na mesma frequência destes nomes. Ou seja, você está subindo acima da frequência aonde as energias cósmicas da sentença divina, do esquecimento ou da alienação da sabedoria divina está bombardeando a Terra e a mente das pessoas. Então você é um privilegiado se você está aqui. E aí a terceira e última ferramenta para tudo isso no dia de hoje é que hoje nós temos um aval para nós, tomar um goró. É isso mesmo, o álcool, a bebida alcoólica no dia de hoje é uma ferramenta cabalista, porque no dia de hoje, quando você bebe e você começa a se embriagar, o que é que acontece? Todo mundo fica verdadeiro, todo mundo perde a máscara, todo mundo perde aquele senso de você ser manipulador, aquele senso de você ocultar as coisas das pessoas, de você não falar o que você pensa, você usa disfarces, você usa as máscaras do ego no seu dia a dia. Mas, quando você bebe, o que é que acontece? Essas máscaras caem. E qualquer coisa que perguntarem para você, você vai ser espontâneo e você vai falar a verdade. Por isso que existe aquela frase que diz que a verdade está no vinho, não é isso? A pessoa que bebe muito vinho, ela vai acabar contando a verdade para todo mundo. E se ela tinha qualquer segredo, ela também acaba abrindo e contando esse segredo para todo mundo. Então, no dia de hoje, a bebida alcoólica ela é uma ferramenta poderosíssima. Nesse dia do ano nós temos o aval dos céus, nós temos a proteção dos anjos e nós temos como ferramenta cabalista justamente beber álcool até um ponto que você fique levemente embriagado. Justamente para o quê? Para você confundir o seu ego, para você confundir ele, fazer ele tirar todas as máscaras para que ele se exponha e a sua consciência esteja no domínio de todas as coisas. Então, quando nós fazemos isso no dia de hoje, especialmente em Purim, nesta janela cósmica, o álcool se torna uma ferramenta poderosíssima para despir o nosso ego, para tirar todas as nossas máscaras, justamente para que a nossa consciência seja alinhada com a consciência divina. Então é isso que nós vamos fazer no dia de hoje. Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês a partir de agora a sequência
dos nomes de Deus que nós vamos ter que meditar. Eu vou mostrar todos eles para você e depois eu vou deixar eles na tela do lado da Megilá de Esther, onde você vai ter a possibilidade de ouvir a Megilá de Esther, olhando o texto, quando aparecer Amã, você ouvir a palavra Amã, você vai meditar o Kaf Retav, e aí você volta o teu olhar para a sequência dos nomes de Deus que estão escondidos dentro desse texto. Você vai escaneá-los com os teus olhos. É assim que vai funcionar o dia de hoje. E aí, depois que nós fizermos isso, você pode aí na sua casa pegar uma cervejinha, um vinho, um whisky, uma pinguinha, qualquer tipo de bebida alcoólica, e você pode beber, e eu não vou falar para você beber moderadamente. O que a gente quer realmente é atingir um primeiro estágio de embriaguez. E não fique aí escandalizado com o que eu estou falando, porque no dia de hoje isto é uma ferramenta cabalista, tá claro, pessoal? Então vamos lá, vamos colocar na tela aqui os nomes de Deus. Muito bem, vocês estão vendo aí na tela os nomes de Deus. São esses nomes aí, você vai escanear esses nomes da direita para a esquerda, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, assim por diante. Essas são todas as Kavanot, ou todos os nomes de Deus que estão ocultos dentro da Megilat Esther. E quando você escaneia estes nomes, você está baixando na sequência essas consciências divinas que são verdadeiros algoritmos de pensamentos, algoritmos de consciência que vão realinhar a nossa consciência com a consciência divina para que a gente destrua toda a negatividade que a mãe está enviando para nós, que quer que a gente não foque na questão da sabedoria divina e que a gente fique disperso, fique na guerra de Gog e Magog, dando atenção para aquilo que não interessa. Então esta é a defesa que nós temos, e quando nós ouvirmos mais para frente a palavra Amã, você vai dizer Kaf Retav, que é este nome de Deus que está maior que todos ali embaixo. Você vai visualizar este nome e vai verbalizá-lo. É assim que faz. E ouvindo a Megilat Esther, pelo um Razan que está fazendo as meditações cabalistas neste momento, nós somos uma só alma com ele e nós vamos captar toda esta energia. É assim que funciona. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos escanear da direita para a esquerda todos esses nomes. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha e oitava linha. E abaixo está aí o Kaf Retav, que é o que você vai ter que pronunciar e visualizar na sua mente quando você ouvir a palavra Amã. E a Kavaná que você vai colocar é que você está destruindo todas as artimanhas do ego, todas as artimanhas do Satã, todas as energias negativas, todas as energias cósmicas que vêm até nós para se transformar em pensamentos de autossabotagem espiritual. É exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos ouvir a Megilá de Esther. Vamos lá. ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש, המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה בימים ההם, כשבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו עשה משתם לכל שריו ועבדיו חיל
פרס ומדי, הפרטמים, ושרי המדינות לפניו, בהראותו, את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעטי יום, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי 7 ימים בחסר גינת ביתני המלך. חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמוד 6 מיטות, זהב וכסף על, רצפת בת ושש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב, כיד המלך. והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך, על כל רב ביתו לעשות, כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי. כטוב לב המלך ביין אמר למהומן, ביזתה חרבונם, בכתבה אבקתה זתר וחרקס, 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקסוף המלך מאוד בחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי תת ודין, והקרוב אליו קרשנה שתר ארמתה תשיש, מרס מרסנה ממוכן 7 שרים, פרס ומדי, רואה פני המלך היושב עם ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשיתם, את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים, ויאמר במוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא בא. והיום הזה תאמרם שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי, ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא תבוא. ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא בכל הנשים, ייתנו יקלב עליהן למגדול ועד קטן, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ומעם כלשונו, כי עוד כל איש שורר בבית
ביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקפצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה את בית הנשים. אל יד הגס אליס המלך שומר הנשים ונתון תמרו כהן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת פשטים. ויטב דבר בעיני המלך ויעש כן איש יהודי היה בשושן הבירם ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתם עם יחוניה מלך יהודם אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודום כי אם אין לה אב ואם והנערה יפתו על וטובת מראה ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו וביקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא. ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו ותיסחס אל לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת להם ואת 7 נערות הראויות לתת לך מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב. בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ביום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בם. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לך כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ותמרו כהנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לך לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים ישנים אל יד ששקס אליס המלך שומר הפילגשים לא תעבוד אל המלך כי מחפץ בה המלך ולקרואה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל תוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא ביקשה דבר קים אם את אשר יאמר רגע אסריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיניהם
כל רואיה. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשחן בחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר ונחל המדינות עשה ויתן משאת כיד המלך. וביקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בכתן ותרש שנסריסי המלך משומרי עשיו. ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי ויגל לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בלמדת האגגי וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרם ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובד את מצוות המלך. ויהי באומרם כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי גיד להם אשר הוא יהודים. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו. וימלא המן נחמה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי גידו לו את המרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל העם ותתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לאבדם ב10,000 כיכר כסף אשכול על ילה עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבתו מעל ידו ויתנה להמן בלמדת האגגים צורר היהודים. ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעינך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו. ויכתב ככל אשר ציווה המן לחשת על פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה בשרי העם בעם מדינה ומדינה כרכבה והעם בעם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים
את כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז, בת שגן הכתב, לעינת תנדד בכל מדינה ומדינה, גלו לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה, הרצים, יצאו דחופים בדבר המלך, ועדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות בהעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצע לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת בת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולסבות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו עלמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותשבעו אל מרדכי כל עבדי המלך בעם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרם אחת דתו לעמית לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב החיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחר תחרישי בעת הזאת רווח והצלם, לעמול היהודים ממקום אחר, ועתו בית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ביום, גם אני ונערותי יצום כן ובכן. אבוא אל המלך, לא אשר לא חדד בך אשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב
על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? על חסי המלכות ויינתנך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? על חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וחילות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן על מרדכי חמם, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבודו שלו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאום על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאם אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת, אשר אני רואה מרדכי יהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו העת כבוא 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטע בדבר לפני המן. ויעש העץ בלילה ההוא, נדדה שנת המלך. ויאמר לאביו את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנה בתרש, שנעשה ריסי המלך משומרי אסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו, הרי המלך בשער דברו נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מבחצר, והמן בא לחצר את המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכינה לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך מה לעשות? ואיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן מליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך וסוס, אשר רכב עליו המלך, מה שניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך
חפץ ביקרו, ויאמר המלך להמן מהר. קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ואז החל למרדכי יהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש מרדכי, וירכיבהו ברכו בית, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל, וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו. וזרש אשתו עם מזרע יהודים, מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום אשר היא במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך על חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין השר שובם בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה וזהו שמלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעם מת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה של אסתר עליה. ויאמר המלך, גם לכבוש את המלכה אם היא בבית הדבר. יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, כמיני העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן כבוע 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי גידה אסתר מהו לעם. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי. ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגים ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים,
מחשבת המן מלמדת הגגים, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך קים. איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על ששלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, 23 בו. וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ולחשת על פנים מהפחות בשרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועמם כלשונו, וליהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח שפרים ביד, הרצים בסוסים, רוכבי הרכש, החשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיקהל, ולעמוד על נפשם להשמיד, ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, צרים וטפטף ונשים ושללם אל הבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 וחודש אדר, בת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, כלו לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים. לוחמי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ מארגמן, והעיר שושן צהלה, ושמח על היהודים. הייתה אורה ושמחה, וששון ביקר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון היהודים, בשתי ביום טוב ברבים. מעמי הארץ מתייחדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. וב12 חודש וחודש אדר, ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכם אשר נשלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים
בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במקשה רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים בכל שרי המדינות, והאחשתרפנים והפחות, ועושה המלאכה של המלך, מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך מכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג בעבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירם הרגו היהודים ועבד 500 איש, ואת פרשנדתה ואת טלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת ארידתה ואת פלמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת וייזי את העשרת, ונעמן בן עמדה צורר היהודים הרגו, ובאביזן לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים מהבית 500 איש, ותסר אל פני המן פשען מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד בתעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ועת. אסר אל פני המן יתלו על העט, ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן ועת. אסר אל פני המן תלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם. ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובאביזן לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 570,000, ובאביזן לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשותו יום משתה בשמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו, וב14 בו ונוח, ב15 בו ועשותו יום משתה בשמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו, ובכל שנה בשנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם בחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה בשמחה ומשלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות בעת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן עמדה האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פורהו הגורל להומם ולאבדם, ובבואם
לפני המלך, אמר אם הספר ישוב. מה חשבתו הרעה שחשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו אל פניו על העץ, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת. ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים בנעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים בזכרם, לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי יהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומהמדינה, מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו עליהם שם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, ויהיה הים בכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ליהודים הייתה אורה בשמחה וששון ביקר. Muito bem, ouvimos a Megilat de Esther. Todas as vezes que falaram o nome Amã, nós meditamos e falamos audivelmente Kaf Retav para destruir todas essas energias. E se você conhece um pouquinho de hebraico, teve um momento em que o Razan falou os 10 nomes dos 10 filhos de Amã sem respirar, numa pegada só, pá, 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 pá. E ali, nós meditamos ali, Kaf Retav novamente, e toda a negatividade nas 10 sefirotes foram quebradas neste momento. Estamos com as sefirotes completamente limpas. Se você acompanhou, se você ouviu com o coração sincero, se você colocou a Kavaná, se você meditou no nome Kaf Retav, toda vez que você me ouviu falando Kaf Retav, mesmo que você não tenha identificado no texto o nome de Amã, e mesmo que você não tenha identificado ouvindo o nome Amã, isso serve para você, porque somos uma só alma aqui fazendo tudo isso, e isso é maravilhoso, pessoal. Então esta foi a ferramenta que Deus nos deu. Nós lemos o livro de Esther completo, por isso que demorou aí esses 40 e poucos minutos, e ali dentro estão codificados todos esses nomes de Deus que eu falei para vocês escanearem lá no começo. Então você pode escanear os nomes de Deus aí mais uma vez. Vamos lá, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha,
quinta linha, sexta linha, sétima linha, oitava linha e nós finalizamos com Kaf Re Tav, destruindo a negatividade. Lembrando que Amã é o símbolo da negatividade do Satã e do ego, aonde nos sabotam para que a gente não eleve a nossa consciência e não coloque foco e prática na sabedoria divina. Foi isso que nós fizemos aqui agora. E agora, pessoal, como última ferramenta, nós temos que ludibriar o nosso ego. Nós temos que enganar o nosso ego. Então eu trouxe aqui a minha cervejinha IPA. Eu vou abri-la, vou fazer a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyeh b'dvaro. Saúde! Faz tempo que eu não sei o que é isso, hein? Muito bom! Vou tomar 3 cervejinhas, que para mim é o suficiente para que eu entre nesse estado onde eu possa fazer com que o meu ego esteja completamente desarmado e a minha consciência assuma todo o controle. Então o álcool hoje ele é uma ferramenta para você utilizar. Você pode beber, mas não vai beber até cair. Bebe até o seu ego realmente, você ficar num estado em que você, se te perguntarem qualquer coisa, você vai falar a verdade, onde o seu ego não tem mais nenhuma máscara. Por isso que nós vamos beber hoje. Hoje é o dia que você está liberado. Eu tenho até aqui mais uma aqui, tem mais uma ali, são 3 que eu vou beber, pessoal. Lembrando que nós fazemos isso com consciência. Eu bebo com consciência, com intenção. Eu quero atingir hoje um estado de semi-embriaguez. E isto é uma ferramenta cabalista para que nós possamos expor e deixar o nosso ego vulnerável às energias dos nomes de Deus que nós internalizamos. E ao Kaf Re Tav, todas as energias negativas que nós destruímos ao ouvir a Megilat Esther, ao colocarmos a intenção e meditarmos no nome Kaf Re Tav, cada vez que nós ouvimos a palavra Amã. Então, hoje você está liberado para você beber até atingir um estado de semi-embriaguez, porque é uma ferramenta cabalista, porque isso vai interagir, vai enfraquecer o seu ego com as energias, com o download das consciências divinas que você baixou. Isso é ferramenta cabalista, pessoal. Então, entenda que nós estamos fazendo aqui. Hoje é o único dia do ano onde nós temos autorização para fazer isso, porque a configuração cósmica, as energias que desceram e aquilo que nós temos que fazer com o nosso ego neste momento, o álcool se torna exatamente uma ferramenta cabalista autorizada pelo Todo-Poderoso. Então entenda isso. E você pode pegar aí a sua pinguinha, a sua cerveja, o seu uísque, sei lá o que você gosta de beber. E você pode, hoje, fazer isso nesta noite. E o que eu aconselho a você? Enquanto você bebe, coloque a intenção. Estou fazendo isso com intenção. Pela primeira vez eu estou bebendo, colocando uma kavaná, que isso é uma ferramenta cabalista, para poder expor o meu ego, as energias e as meditações que nós fizemos hoje para tirar todas as máscaras do ego. Por isso que nós estamos fantasiados, porque nós descobrimos todas as artimanhas do ego e do Satã, pessoal. E antes que alguém me julgue, eu sou Raziel Ben Avraham e eu estou a serviço do Todo-Poderoso e de ninguém mais. Ok, pessoal? Então eu te agradeço muito por você ter estado aqui. É bom que você amanhã, antes do final da tarde, antes do pôr do sol, escute novamente esta Megilat Esther que nós ouvimos aqui hoje. E amanhã
Você pode fazer caridade, você pode dar 2 comidas a 2 pobres, a 2 pessoas pobres, um mendigo que você encontrar na rua, um vizinho, alguém que é extremamente pobre, você pode ir lá e fazer a sua tzedaká para esta pessoa, lembrando que o Zohar afirma que a maior de todas as tzedakás é exatamente você dar ao pobre de espírito a sabedoria divina. Você pode fazer isso fisicamente, mas é muito bom que você faça isso de maneira espiritual. Em outras palavras, compartilhe os vídeos do Kabbalah Emet com pelo menos 2 pessoas, para que elas tenham a chance realmente de ouvir essa sabedoria divina para que elas possam aplicar isso nas suas vidas. Quando você faz isso, você está levando ao pobre do espírito a sabedoria divina. Você está enriquecendo o pobre de espírito toda vez que você coloca ele em contato com a sabedoria divina. É assim que funciona, pessoal. E se você não pôde dar a sua tzedakah para o Kabbalah Emet ainda, agora é a hora de fazer. Você tem até amanhã, no final do pôr do sol, para fazer isso, ou seja, antes do pôr do sol, no final da tarde, quando você ouvir a Megilá de Esther amanhã novamente. Então faça isso, pessoal, e coloque certeza absoluta em tudo que nós fizemos aqui, porque hoje tem uma configuração cósmica propícia para nós estarmos fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isto é meditação cabalista, isto é ferramenta cabalista de Purim para você driblar as energias negativas, para você eliminar as energias negativas da sua vida. É para isso que nós fazemos estas coisas. Eu te agradeço muito por você ter ficado até aqui comigo. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah